रिचार्ज कैसे करते हो मोबाइल से? बता दो। Lengaseng FPGP beri dua tan bersodal ba nyok di komplain mo nak ipa iba mo idan we nang tre jong ka MEP DSL ba P1 ban ai ki bill mo jong ka light ba pung ayo ni tim ba ki pandai ki smart meter ba ki penting ye ki try mo in try ki jaga try mo pandai ka na ka mon jong ki kata de ki hap mo to lekin nin ba lekin du ya we street engineer mo badan motong deh, to uang ini ba kamde ka smart meter tu ba kade ka replace mo ba dada tissue ka dada tissue ki meter mo replace atau ba replace kin don kampisa o ki i3 na ka software mo to ni brisnong ki don kam ka smart meter ki ka smart meter ka bun jilut ha bun jilut ado kata ba bru bedog kin laban ofot kum bru dan diberi mo kilaban ofot ki don diberi bang kilaban ofot ya kan tadi ngapo kan kalian ini nak kalian sing bang persyabat bang don kam di smart meter ini don kam beta meter ba rim mo kan tadi